The idiosyncratic, the gaffer, Prophet Passion Java. I'm excited. I'm right here at my warehouse, just working some transactions. 2025 is going to be a very beautiful year. I want to talk to everybody here who is in Zimbabwe. Kuti kune wanu warikuita zvinhu zvimwe chete over the years and years and years. This is my small wisdom I want to give to you. Understand this thing. When Java came into play, pandakaita tumari, ndakaona kuti ndirire nini ndoita sei. Ndakanokobora munairira kudarika vanhu vese. Mukoma genius. Ndaiziva kuti mukuru kwandiri. Pandaiziva kuti ndakamukobora, whether I respond or not respond, everyone's attention will come on me. But that wasn't where I wanted to be. It was a stepping stone. Ndobva ndaenda kumageto YouTube ndanoti munhu wese anenge aimba Passion Java pa song this. Ndano ma radios Passion Java please this. Ndano ma newspapers Passion Java please this. Pandaenda kuma social bloggers, social media bloggers Passion Java this. Pandaita noise everywhere. Then ndiri pakurira kudaro. Then I saw an opportunity of COVID. Pandagadzira garamba. I used over 300,000. Pamagaramba pamari artist ubadara ZTN kutase. Then it gave me another level. Then ndo pandachizoya pa ground from America. Chivomba kwangu imba yangu pazasa. Pandauya straight. Pandaungana pa airport. Anana Madam Boss, anana MyTT, anana Ningi, anana Levels, anana every influencer is coming to meet Java ipapo. Badara police, uyai, it's from a blue lights, uya, bandita noise. Ndanga unofamba ma streets muwanu manje unopina muwanu. Java, nanga unganirwa. But then ndakazoona kuti influence andanayo ika power andanayo rada kuconvertwa into real power. Ndopandakazononoka kuna baba vedu vamnangako. Kandini Java kandindorira kandindodai. But first time ndakaona President God had given me a prophetic word. Ndasvikana pa prophetic word. Second vanenda na Mike Chimombe, my guy, and AAG Anastasia, Honorable Anastasia, vatasvika kuya President Vods and Java anoita noise pa social media I was happy to receive me. Then ndopandachi tanga kufamba nerunonzi power. Mwari akanipa assignment yekuti tsigira mukuru wenyika on his election and I did that. Energy ndapa nzvimbo yekuti I've made millions, not through politics. Andina kana dollar ndakawana from politics or from Zimbabwe as Zimbabwe. Ndakana sendi kana tse usazova nyebero. But I made my money. I made my millions. Ndikutwara mari chaiyo nemvuri. And now I'm settled up. Apana pochonona ndichiti ngenge. Doesn't make a sense, you know. I've just because it's it Passion Java. I've just to make a sense that time already passed. But the most important thing is to preach the gospel. But it's a JSC one. This is what I'm focusing on, and I'm helping souls, I'm helping lives, I'm changing lives. That's my number one focus. But Mariapo, I'm now an established person. So this message is to encourage. Pananta ma comedy, panana nuita ma drama, kuneva nuimba and stuff. Everything you do should put you somewhere higher in life. You can't keep doing the same thing. Anariki rose vakaimba nopezera starta ma business, ma companies, ana TI anajeza vanota ma billionaire nekuti jiga he. No. They made a plan. Music has to be a stepping stone. Chanswitsa pakati, this one pakati, then the power pakati, then I make this amount of money, then I become a billionaire. You can't see Jay-Z associated this now. No, that time passed. So as we are walking into 2025, takudza munhu west ane zvaari kuita Zimbabwe kati madadido
kana ngati fambe kwatri famba kuzuita sei ko muhomwe makachoboka chichi whatever we are doing it has to be a stepping stone kwenda somewhere kanosvika pamwe be somewhere and my life is sweet. I'm getting my jet out of America for the first time. Ndakananga ku Italy, and then I'm gonna go to France, and then I'm gonna enjoy a week there. Ndichitanga goram zvakanaka. My life is settled, and ndiziyo kuti nsimba dzandanadzo dzanga in America alone. My buildings I don't know even as ndikutenga building re 29 million ku California. I'm established and na pressure kuti ngenge. So everyone was watching me kana uri Zimbabwe, even ukanzuri blog or chi, make that a stepping stone to get to somewhere. Naizo kuti God bless you and may God bless Zimbabwe, and Mwari ngaramba achita zvizhinji mukutonga kwenguva ya President Idi Mnangagwa. Mwari ngawape makore akawanda, Zimbabwe ngarambe ichisumukira sekusumuka kwatinoita kana Mwari achitiropafadza. God bless you.